Bor, Eh, kayak ke mana eta mau bedog gitu? ini kayu bakar. Jangan naon eta. Kayak kayuna. Ya buat masak atuh Beng, emang buat apaan lagi? Lu sendiri mau kemana emang? Gua aing nean kolot aing ke mana mah? Di rumah teh. Emang malu kemana? Sekali cariin udah kayak anak kecil. Udah mendingan ikut gue yuk. Nyari kayu temenin gua. Ah, naon aing. Milu mana? Mending ge aing nean kolot aing. Gua mau menang duit. Bocah aja lu Beng lah. Ah, aku be ah. Woi, Det. Ngapa? Kesibuk mana? Agak. Eta sih kenaon, Vlog. Masak. Ngut Anda masak. Nanaonan bawa nu kitu. Bawa sulu masak. Udah tahu gua lagi motongin kayu. Make nanya mulu. Emang ngapain sih lu kemari? Tong marah-marah wae sih teh, bisi teh kolot. Dah kuing geus kolot. Ya. Suwe lu. Ngapain sih lu kesini? Ribet banget lu. Pugu ge aing neangan barudak. Ningali sia di dieu nya geus we aing nyamperkeun ka sia. Jot. Saya ke mana? Gantung diri, frustasi aing ah. Frustasi. Buru teuing. Aing bingung dah ka sia dit. Bingung apa sih? Aisyah kan di heunah-heunah kitunya di kota. Nah, atuh kan di kalembur. Ya emang kenapa gua kalau gua di sini? Emang yang salah apa? Nyantu salah sih, tapi kan ngeunah tuh di kota mah loba pagawean ge gampang teh. Pada di lembur dengan gawe teh. Nah, suntuk bor di kota mah. Lagian ngapain lu mau ke kota? Gua aja mau ke sini lu mau ke kota. Kira jual frustasi. Tapi mau tambang jelema teh. Aing ngerti euy. Diri sekian aja. Ah, jangan sibur ah. Ya orang hayang ieu lah nyobaan ngerantau gitu. Sugan we, sukses, ngadu nasib lah. Merantau, emang lu punya skill apaan? Jangan cuma modal nekat lu merantau, yang ada ntar lu tersesat. Ada-ada aja lu. Bisa lagi naik gela. Depan orang boga ijazah dit, ijazah SMK. Emang naon sih sugan we. Ai nasibna alus mah gitu. Nah, biasa SMK mah bukan jaminan, Bor. Yang kuliah aja yang lulusan S1 itu masih banyak yang nganggur. Gimana lu yang SMK? Palingan kayak lu dapat nih sekitar 15% kesempatan lu masuk kerja. Emang di sini udah kagak ada gawean apa? Ya ada sih. Ya hayang we situ kos batur urang. Ngalikeun batur ge geus digawe di kota pada sukses. Ya itu mah mungkin dia dibawa orang. Emang lu ada bawaan orang? Lu udah nyari kerja dulu di sini. Abisin dulu, emang di sini kagak ada kerjaan apa? Pakai ke kota-kota. Iya, kalau sukses lu kagak jadi gembel lu. Emang lu kagak di kota enak kerja? Apa-apa bayar, Bor. Waduh. Mana nakut-nakutkeun urang wae meureun. Ngomong we sirik ka urangnya. Terlalu udah dibilangin. Kalau nggak percaya mah, kalau emang lu masih mau nekat, sok aja cobain. Gara-gara lu nih, gua gak kelar-kelar nih ah. Dan lu dah banting gua nih. Ngobrol mulu sih, gua gak kelar-kelar ini jadinya. Nah, lu lagian sia mah. Udah lu golok. Ieu lagi deui teh. Terus aing ieu kumaha? Lu entar dulu, ribet banget. Bor. Apa lu? Tadi aing keur nean kolot aing. Ngambrok ke si Tejol. Cenah ngomong sama frustasi, ngomong naon tambang gitu. Bener lu. Heeh. Bunuh diri sigana. Kumaha? Kajin kendai pae Sia kajun. Kayak gentayangan kumaha sia? Bener Wan. Ayo. Ayo di mana orangnya? Di tu. Waduh, ini dah. Ayo. Ini kayu gua gimana nih? Udah Udah bawa taruh aja. Ini dah. Kira. Ngapa sih?
kita kayu di bawah-bawah ya. Yang kayu gua. Udah biarin lah. Oh, nggak sayu dong. Ribut wae, ada batur di sini. Itu Bol. Mana? Jol, stop Jol. Cepet. Itu naon Jod. Pan cepet pan. Aing teh nyangka sia Jod sana kat ieu Jod. PA lu ya. Masih muda lu, Masih bunuh muda, diri lu. Jod. Aduh. Ya, Pan pan. Cepet. Gura-gura. Wah, Buru pahe nih gua anak orang, aduh. Udah belum? Dah. Jol. 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 Pahe, Bor. Jol. Ya. Iya.